Numit Kiani Tiba Kangdana Lerakiba, differently Evel Oiraba, Wangway Police Station Konba, Paubitek May Lekaidagi, Shesham Abdul Kadir Nasayuk Asi Bahaksang in a Funkray, Chaona Miamna, Kongzang Sanction Cray, Security Force Sound Muknakhre. Pausugi Matungina Tasga Kiba Tang Taramasung Taramatogi Lona Bahindagi, Mapam Kangdana Mankiba, Shesham Abdul Kadir Sahikumapan Apopa, Shesham Abdul Zalil Nasi Ayuk Asi Bahaksangwina, Samuro Naurem Maningi, Turel Mapandagi Pangmangam Kibani. Mahaki Haksang adu Turel Mapanda, Lebak Munung Pumjilaga Tamlambani Hairi. Togdok Topam the police na forensic science kit Mamagaluna Haksang adu Lokalaga, postmortem with the Rimski Mirel Sang the Tamkray. Sesham Abdul Kadir Bukari Gidamak Halam Libano Haiba Hosing Maki in a Subsana Kamagam Dre. Lake Hidraba Sesham Abdul Kadir Sada Humpumangagi Oiva, disability certificate Pibamio in Hairi. Police na case Amalokotuna Togdokasig Matang the Kubnatizin Bahokray. Togdokasiga Mari Lenana, Hosik Fawada, Police na Arambai Tengol Gimui Taruk Yauna Puna Mui Mapan Pagapangam Cray. Zipsy Ahum, DI pick up Amadi Activa Ama Yauna Puna Gari Mangasu Pagat Key. Paraba Mui Sing Court of Putola Bamatung Tasiki Tankunum de Fawba, Police custody remand Loktakre Hairi, Amaromda, Tiba Kangdana Lerakiba, Sesham Abdul Kadir Nasi Asi Bahaksana Fangle Tabada, Koshauna Ruba Popiteki Miamna Maya Lambi Tingduna, Akan Bakongjang Sanction Key. Miyang wi khongjing adu laksina bahona bada security force ki maikedi tear gas cell amasung smoke bomb sing kap ki tungda Pobitek Mayai Lekai community hall da miyang wi bami phama masu pangthokduna miyat adu akan mamong da yaning da phongdok pagalonina miyam na khanaduna JC ama sem ki pagalonina warep kya lawki warep sing adu ki manung da thokdok asigi case asi National Investigation Agency NI da sinaba Arambai Tengol Unit 27V gi commander Longjam Khaba Faba Senaba Mui Singi Matakta legal action lokat pamasung Asumba while Fangan Bagalonina Awaba Tarab Imununda Matik Saba compensation piba Asina Sing Basing Yauri.